I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft Skywars i s nama je... Ušikura. Što mi mazne stvari? Da, nisam. Čeka, Da, super što nisi išao na ovaj chest. Oh my god, Da, super, super. thanks, Super. thanks man. I no problem, dude. Dolaze! Ne mogu ništa. A to si ti. Bježi. Oh my god. Hvala. A, vidi. Bježi. Bam. Tamo da si usro. Vidi. Jebem, sad leđa. Čekaj. Čekaj, ovdje je To gore. je ovaj, a ti ideš uzgore. Ja sam izbor. Nice, man. Ja nisam ću te ubit. Neće dobro. O. Sad ću da pogledam. Čekaj sekundu, sad ću. Ti si... ošao je. Okej. Idemo gore. Ne. Okej. Tu smo. Okej, ovdje imamo neke stvari. Nice. Šta je tu dobro? Nemamo helmet. Okej. Sada... ćemo ovako. Okej. Idemo dalje. Okej. Još jedan čovjek je ostao. I mislim da znam gdje je. Okej, ima sad ovo da pobjedimo. Jer ako ne budemo, onda stvarno će biti fail velik. Samo da me sada ne snipuje sa bolom. I bit će dobro. Okej, u centru sam. Okej, nećeš tu. Nećeš sad dođeš. Okej, golden apple imamo. Chest plate. Ajmo. Okej. Jesmo ga. Chest plate. Idemo ovdje još neke stvari. Da nema. Ekstra. Yes, ender pearls. I to. I ti si gotov. Okej. I sad samo jedan potez. I čovjek. Mrtav si. Yes. Pobjeda. Da, i vidimo se u drugoj rundi.